Matalafatula Samoa Entertainment TV vai pia ile nei foi tulama na tamua. Ai si mai pa konga. Ua maliwa nei le tasi o matai o le tunu. O se tamai longa i lona ainga. Ai o se tamali i sili fo yo na lawi loa i lo tatu tunu. Mai le fio anga o fale atiu. E sunga tanga loa sa Filipaina fa sauvale. Na maliwa nei fa ingol vayaso ile motanga singa se o tuputa masese me o le mototua. Sama sani no moli mawina le abatu e leo o le fo iri e vai fo mai pe anga sengase peitai ele o mauti no le mafu anga o le maliu le taimi nei ai mai se o lai sa pa mai tala ile sawa ti tonu le siama koviti ile fale pui ma pisi ai se vai ngo pa ngota o lo masalo mia na abatu le siama i tonu e leo na o atu e fa file mu le sola anga a se vai ngo pa ngota na mau luma le lato sola anga ele imanuia ai o le maliu o le tamaya tangalosa a o tuli ai lona whaasalanga il falpui tānu malala ili ono sfutolu ai le nei o ona tausanga soifua o se taimi o na maua leo se whaatalanoanga malona ai ngai whalatiu ai o sao nol sui komsino leo le sunga au o paulongo i tino Filipo e moli atua na whaamaisenga i a inga loto whaavau ai o whaamawhanawhananga. O lo tau matele a inga o le tamai lima ono tau sanga le matua mai savai. Na maliu le fale mai matotua le solulo le vai so tolua i le mafu anga o le maliu ai o le tamai le a inga. O le tamai le whaamtalanga lo na faltua ya Georgina. Na si ima i atu malo on toalua ma whaia la so suenga o le koviti mai loa ane. E leisa isi o la ua o lo maua le siama. Ma e sa whaia tonga fiti o lo na toalua o le fula sa ilalo lo na au tulou. Na tinga ina ai ma abe loa le fo mai. E whaile ta o tonga o le fula. O maane le ta o tonga e tolu asa o moelo na to o lua whato a ala. Na to e whaile isi su enga o le koviti, ai lo ai o maua le tama i le siama, ai le ai lava le tina ma to e whaata ati ai loa, le isi ta o tonga sa atu o e whai o le tama lava lea. Ta awel tina o lon to o lua wa umona tui koviti e le ai fo isa isi mai tu mau e mau ai, ma e sa vali atu lava lon to o lua le whale mai. Peita e to tono le vaya soa o tinga ina lona to alua na mawai le siama koviti. Ai avai tul whaatonu ngal whalma e avelon to alua ele fale wale au ngā i eise tonga fiti. Ai o ia sa tatalo i fo mai. E le mawhaiona avelon to alua ele fale ona o lo tinga ina toe o lo maua le siama ma toe tau fia i le si potu le whalmai ma maliwa i lava lona to alua ele lona ono o asa o talu ona iei tu tono le whalmai. Na ia ta ua o lo atu ofisili lo na mawhauwhau, po le ale mawhua anga o le maliu o lo nto lua, po le koviti, po le tinga ina i le manu ai lo na tino, mai le fula lea na ta oto ai le whalmai, peitai. O whaile tonu e ave i tua lo nto lua le vai asa oiluma, mo ona to e sao ninga, e whai ele motele i savai. O le tamawa maliu e to o lima o na alo e no nofo uma i New Zealand, ai o nofo i Samoa nei mo lo nfaltua ya Georgina whaasavalu, ma le lafa anau e to atolu. Ai nisi o tala e tolu asa malo lo le e seta po le asa maliwa lo olua lua leu wha mawina ma wha mao nia mai mtanga luenga o pis nisi mala manui e tu sai ma vaenga e lua o le tula fono asa malo lo le Public Holiday Act lua fe malevalu. O asa malo lo wha ilonga ina ne o tausanga sa masani na tu iai whainga sa wha iai si ainga o whainga wha auru whalenga ma wha ipoiponga. O se taimi fo i o tausanga e whai malo longa mai ei tau ainga mai e tunu e mamao. Mutu moi whai ngā malanga le motele i savai. Ai o lau whai pisinisi e tū lei ai ala tō au nanga, peitai. O a whianga o le lalolangi ma mori mawina i sā mua suinga o le tau, ma wha mai pipisi, o le ale to e tutusai foi, ma so wha manatu wha ailonga e peo na masa niai, o na o tapu muli ta ia. O aso malo noe au fiai le safareile o le e seta aso sfulima, sfuluono le astonai, ma le aso mafua sfulvalo a pelila. Au iei pesa mo le la sanga lona lua, o le polo inga o whalavelave whaafose i lona fitu sfuluono, e pau mai le aso lua aso sfuluiva o apelila. Ua whaatonu nai ne ka peneta al komisi o tangata whaingalu e ngale malo, Public Service Commission e whaia sosu enga, ile mtangalu e ngol soifua malo loina, ile mafua anga, o le whaatuai whaangau i yoi o le whaata whaapitoa, po le CT scanner, o le tala mai lea, al komsino le pisa si le sungala wano vau sa epa na wafsil ngia le tiokulin sia. Na lea ilava se faata faapitoa ma le tausanga taluai,
Ma o kai el fai ngā malo sa iai leisi whaata. Sa nola wana o le whaatununga mal kāpeneta o whaatino ele suenga il tuai o le whaangau inga o le whaata. Ai alo whaawa o pēr suenga. Ai o le whaatuai o iei nei, ono o tūlanga o iei wha ma il COVID mal mana umia ai il mta ngā nuenga. O na atofa au whai ngā nuenga i tuo tala whenga iei na mana umia. Le masina talua yo mati, n wha maunia ma iei il min style so i fua malo loina wa lasi tonga manga tā fito. Le taunu uai o le whaata whaapito o le tātou tunu. Ai alo whaata jali tangata e whaapipi ia. Ai alo ngā lue whaata siai mta ngā nuenga ma le ACC, whaala po tonga whaalaw whaafosei. E fause whale whaapitoa mo le whaata lea. O le ACC n whaatupeina lea masini. Ta uol saunanga le min style ACC le tinu uwein so o yalo. E tolu tesimal 5 miliona ta lan whaatau mai ei le whaata mai Shanghai, China. A o whaata liai sa whaata sa avatu mai mana o mia tonga fiti i New Zealand, Amerika, Samoa e whai mai ei whaata. E o mai nei, o lo whaata li tali pe lava isi ngase i le nei whaata whaapitoa. O Samoa le tunu mua le Pasifika le u whaapi im whaatu ai masini mai isala e lue ngausi ai li kesi e kukai me ai ma whaongao na penu ma suavai i whaalelei ele. O lo whaapi i ai nā masini le ofisa o whaatu a ngai nu umawai 5. O le masini lea na te nutia atinga po toenga o ngā o ngā ainga o le toe mana umia ma ota o mea ola ngausi mai ai li kesi mo o ngā umu o le mukuka. Ai o whaalelei ele o la lau siusi ai la au ma la fulemu ai fo ili palpala. O le masini lea mai le 12 kilo o ota e whawhangai e mawhai o na ola o ngā umu le tolu i tūlaa. Le a whaititi ai fo i kasa ona le siusi o manga ma le wha moe tu i lalo la au mo whawhie. O le pepa o whaamtalanga o ta uai le ofisa silion tanga luenga o whaatuanga ti la fono David Hunter e lua masini home biogas na au mai mo Samoa. O le tauluunga o le fono Isala Elu Pacific Food Security Alliance le sa whai a whepua le luonu o le vau taitai o le tunu u Pasifika ma le stetio Isala Elu. Na whaasoa mai ai lea to mai i a whaatu mawai le soifua manuia lau tele lava tau mafa pu le leil suavai i a maua se isi malo si anga fau taliatu i suinga o le tau ma le whangalanga lea i o tunga televano nofo. O le sunga i o elu i o sefa o le mtanga luenga sa o ngā whaapitoa i le whaapiina masini i fsosoani le Pacific Grower Fiti ma i a whaatulanga ai leisi i le ofisa o whaatuanga i nuu vaenga o whai eisu esu enga tau whaamilinga o whaatula au ai o whaapi leisi masini i le whare su esu e whaasai initial malo i vai 5 e mata i tu ai au ngā whaawau masini i ana ngā luenga whaatino. Mai lava le whaamsinonga mea manu le tupuane o le afi i totonu o le whale whaamasino ai olo o iei seisi e lavalo na sila fia i le ngā o ioinga mua e te tau na whai. I le whaamtalanga stasi o le vaenga o tusitala na i totonu o le potu whaamasino tasi tuso srutasi le tai au le asongofua ai whengenoa i solo office o le whaamsinonga le manongi mea mu. Matau fia ai le whaamsinosili Justice Perese tau o le manga o le whaamsinonga na iloa atu le sasawa e o le mumui au tafo whai to au tu mai fafo o ki au tafo whai to ana mu. O le li insinia o se ka muta fo i sa tapo i le whaamsinonga lo na ainga le sunga Colin McCarthy na alusa o lava e pito e mawai le whana e fui ai le mu ma fui ai lo au tafo le whai to alena sasawa e ai le mumu. Na la tau mo le maule ta ai o le asu i tutonu le poto ma to e tolo po ai le whaamsinonga o apili mo sina taimi. To e whaawau mta upu le poto lava lea muli ane peitai e taunu atul ta avale lau fui mu wa uma o na whana matapele afi e au noa maseisi na afia. O Samoa e Sene TV mai ia na sa o kukonga o na tamua, e sa tai au i aloko le tua ai pasoi kukonga.